Mawandisa umphatha ngozama. Baba bomhlawakho owayephanazini sawukhumbula lesizwe esikhulu Baba. Ngiyacela Nkosi lo msisongolekile uba uvuke Jehova bangicela Nkosi yabaphosisi ukushumayela wakho undwande ngiyayithetha inkosi enkulu yasebuhleni engunyazi lezulu. Amen. Nkulunkulu abazali bami abambona nami ngakhula ngaze ngambona kuleso sihlalo Nkosi ohleli kuso awuqali ukuhlala kusona. Wahlala kusona usabiza ngobhombela ukuqala. Namhlanje uhleli kusona usubiza ngonyasi lwezulu. Impela Nkosi yamakhosi uThixo. Uma lo engishoyo kungadala ibhobo kuwe. Ubosondela ungibuza ukuthi ukuthathaphi. Nginofakazi abakhona la esontweni. Ngeke ngizisholo ukuthi ngithathaphi ngokuthatha kuhlanganise nabo. Ngidake ukubuze kulabo ukuthi babonane ngomhla ka-26 October. Ngithi inkosi yamakhosi nje ukuhleli lapho nje uThixo. Akekho ngahlala kuleso sihlalo mangavele ezulwini. Ngithi inkosi uthi ngolamakhosazana ulaphana kuvuthi kangabi. Uma ufisa ukuhlala lapho uzongena emlilweni usho uphele. Cela Nkosi uthatha isibili sokuma phambi kwakho. Ngiyakunxusa Sheme wasezulwini yazi bezulu ukuba uvume ukusondela Nkosi kimi. Laba abantu abalapha Shembe bawumhlaba wonke.
abamuzi umuntu shembe wasemhlabeni ongesiwe wena shembe oyingcwele kodwa beza wena wedwa ngoba weza emhlabeni ukhumbule abantu bakho abanquluzisobala wakhumbule thina shembe ivesi elithi wayikhumbula iAfrika lo nkulunkulu wakhumbula iAfrika akhumbulanga kwaIsrayeli wakhumbula iAfrika usho njalo emhlabeni uthi wayikhumbula iAfrika ngoba elungile uyothixo ohleli phambi kwethu uthi wabakhumbula abantu bakhe abanquluzisobala yilabo abantu abahleli lapha abamnyama abaziwa ukuthi bangamaZulu. Amen. Ngicela ukudlula baba amavesi ambala ehlabeni sekhulu amashumi 8 ngicela ungiphamanda Nkosi yamakhosi akumele phambi kwakho kuyashisa kakhulu umuntu othanda ukuma phambi kwakho ngiyamzwela sikhona isile esikhona kubo sikhona isile esikhona eduze kwakhe akumele phambi kwakho abanye abantu babe nesifiso nje sokuba baguqe lapha bathi noguqu ukuthi usibani ngoba benjani ngoba bagugile nje bona cha ngizithumile eManazaretha behlele nami isehle nje esesibehlele nabanye kodwa ngicela ungihlenge Jehova ingcwele nyazo bezulu ikhulu amashumi 8 Abajaza Ngiyabonga baba Mshumayeli ungilekelela yanxusa uNkulunkulu kunomsa akwabele isibusiso esivela kuye ngiyabonga kakhulu ungithwalisa umthwalo osindayo esho njalo ingoma lapha kuleli bali ithi umthwalo osindayo wethalama ithi wavula amasango Yete bawa
yakho ngelanga emhleni yakho yangaphambili nyazi bezulu uthi mawungena esontweni uthi sengathi uNkulunkulu manazaretha nganipha ingqondo yasezulwini aniphe nendlebe yasezulwini aniphe nenhliziyo yasezulwini uthi ngoba uma wona uNkulunkulu angakuphanga lezi zinto Nomushembe khuluma phambi kwakhe umuzwa. Nomushembe phambi kwakhe awuze wambona. Niyabona amanazari lapha epulpit. Konshembe unyazi. Uma ubheka khona ungabheki olunye. Uma ubheka olunye uzawulahlwa. Bheka lapho uphelele khona. Amehla angadlulele ngemuva la ngaphambili ngoba wena nami asidalele thina lokho asidalele ukwazi ukuthi kuzokwenzekani kusasa iyona ndawo ebulala abantu ngelibandla uthi ehleli lapha ethi lelibandla liyobe linjani kusasa akona umsebenzi wami nawo lo umsebenzi kaShembe yedwa Ngobushembe kusuka kubombela kuze namhlanje kubombela uStani onyazi uShembe uvela kuShembe avele kumuntu ikhona amaNazaretha lapha kuhlala uShembe ovela kuShembe uma wena unephupho elehlela uAaron wakwaIsrayeli besuke eGibhithe beKhenani bavikelwa ngabantu kulendlela ababehamba yayinde kakhulu bahamba amashumi amane eminyaka wathi mabevukelwa abantu basebemkhohlwa uNkulunkulu obakhiphile ezweni laseGibhithe base bakha ithole banxusa ngabo kuba bakhumula izindandatho emineni yabo lethola basebependa ngegolide lacwelezela basebethi nangu uNkulunkulu wakho Israyeli okukhiphile eGibhithe lathula ithula lababuka ithola likhuluma eManazaretha kwakusithombe nangu uNkulunkulu eManazaretha mina ngokukhuluma ngoNkulunkulu wenza izinto mhlambe ngithe mangithi lo uphambi kwethu Thixo ufise isibhobo ubuza khona nabangakuchazela kahle abakwazi ukuchaza izinto kodwa nami ngakutshela kule nsuku ngikhona uthi isho ngani kodwa bangavuma ukuthi usho boyithulele ngeke sikubuze ithuleleni wothula nje sengathi awukho Yena sikuhlupha sekubuza usho ngathi tinyazo Thixo. Hayi soyibukela nje indoda nayo le ndoda iphuphile. Soyibukela nje indoda futhi enginamehlo. Amehlo abakhona umuntu kodwa angaboni. Le ngoma ethi ngipheba bezindlebe ezivulekile. Yizwe izwi lakho ngibele yabhalwa nguShembe eManazaretha. Akekho umuntu elapha ethembeleni ongenazi indlela. Kodwa shabakhulume ngazo uthi ngiphenze ivulekile sonke masikhuluma lisiyazwana sivulekile indlebe uthi kodwa bese ngizwe izwi lakho ngibuyele kuwe ikhona amaNazaretha ngizwe izwi lakho ngibuyele kuwe awungisize ungifundele incwadi yabaseKorinte ukuqala isahluko se-13 abaseKorinte bokuqala isahluko se-13 uqala ivesi 1 ugcina ivesi 10 Oh ya
Awufundele basikorinte bokuqala qale verse 1 ugcine verse 10. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu, wakhuluma umpostoli uPawuli ebhalela abaseKorinte. Uthi noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, iseshete enkulu ke manje. Uthi noma ngikhuluma ngolimi lwasezulwini, ingelosi ihlale ezulwini. Uthi noma ngakhuluma ngezilimi zabantu nezezindlozi, qhubeka. Ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. Ukhuluma ngokhiye ukukholwa manobemba. Uthi ngingenalo uthando, ukhuluma ngokhiye ukukholwa. Ukukholwa konke kuhleli ethandweni. Uma ngekho uthando kumuntu, uthi lapho lo mpostoli uthi ngiyithusa elikhencezayo, qhubeka. Noma nginoprofeta, ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke. Baningi abantu abathi baprofita emhlabeni. Hayi ke sinabo lathina sinoshaya ngoNkulunkulu. Hayi sinabo. Uma vele ngisathuka, makhama kumuntu athi nasengibona konke, thina besithunge nje ubona konke lo kodwa wena inhlanhla bo kodwa kukhonshonda ubona konke. Qhubeka. Noma nginokukholwa konke ngokuba ngisuse izintaba, ngingenalo uthando, anginto yalutho. Noma nginika konke enginako, ngibabele abampofu ukudla, noma nginikela umzimba wami ushiswe. Yazi yanzima lento ekhulu lo mpostoli. Uthi noma unganika umzimba wakho ushiswe, unikele emlilweni. Ngingenalo uthando, kungesize. Verse 4. Uthando luyabekezela, lumnene. Uthando alunamona. Uthando aluzidumisi, aluzikhukhumezi. Verse 5. Alwenzi ongafanele, aluzifuneli okwalo, alunalulanga nolwami olufuna okwalo. Lolwami olufuna okwalo yisho ukuthi njani? Aluhlinzekeli okubi, uthani nolulanga. Yabona lolulanga elenza siyesipesaro thina. Amlona lothani. Ngeke sipesaro. Sarithola kodwa utla lona lothani. Verse 6. Aluthokozi ngokungalungile. Yena. Kepha luthokoza ngesiminya. Verse 7.
luzithulela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, lwethemba izinto zonke, lubekezelela izinto zonke. Verse 8. Uthando lungeze lwanqamuka, kepha noma kukhona uprofeta kuza kuphela, noma kukhona izilimi ziyanqamuka, noma kukhona ukwazi kuyakunyamalala. Verse 9. Ngokuba siyazi ngancane, siprofeta ngancane. Verse 10. Kepha nxa sekufikile okupheleleyo, khona kuyakuphela okungaphelele. Mase kufika unyazi kuyophela okungaphelele. Ngikhuluma ngento efuna sonke la. Ngizoyimayinda mase ngiphuma ngoba ngiyazi ukuthi ngithintana into manje. Hey. Ngingaphephile. Mawuthinta lento bathi ayusho ngoba yena usaqoka leya ngubo. Sengishilo. Ngoba igqoka nje ufuna singayigqoki ukuthi uthi omunye umuntu angayethu lokugqoke njengami. Uthi ngani wami pasika yeni phambi kade sahlala. Uyathefula amakhulumi la ngimusho ungithethe Judiya sijawe istroke ngekanye shaye mina kwashayela kwashamfundisa umthuni kanye wabona isizwe unyazi akusini umuntu kusonke nezamelo ngeke wasibona sikhona ukuthi kama ngibona sikhona uthi lo lendoda endala esiguga nayo esontweni ngithemba sayela baphambili kansosukaneni ngikuhlola bo sase siquwe kukhona la phambili ngoba lo ngafika mina ngaze ngithole lo angitholi sishuleni abawuyifila umfundisi umdlalo wasethi ngiyaqala hazi kuyibonele bese isuka nje behambela ngeselelo phambili namhlanje phambili asikhulu lutho nyaze emhleni yayo sibili ithi ukufika indoda kini eyahamba nobaba yathi lelibandla kanti kaShembe liyakhetha yini uzodingisho njalo na uzodingisho njalo lelibandla kaShembe uthi ngathi likhetha ngani uthi ngahamba nobaba wakho akazangibhekisha ukubheka ngangibona ngenjani anginamuntu lenzansi angibethe wagcoba abafundisi wagcoba abashumayeli kodwa azange ngibheke mina uthi ke ngathi ngiyamphendula ngathi baba bangagcoba umuntu uthi wasethe ukuthi ngiyabazi ngisho abagcobayo ngikutshela ngobani wathi nawe nokuhlala esemini ubugcobile abanye uthi wayesethi noma ngathi ngigcobe umuntu uthi hawu usho ngani ngigcobile osibani wathi hayi mina into engisengiyenza kulaba bantu ngisengibulela umhlaba ukuthi umuntu ethi izalo uNkulunkulu ushemba wamabelana uthi lapho mina uthi wala khomisho isibazi sokuthi kube into ethile yesintu izophuma kabili lebandini udakhomisha umaka nje kuwe ushambe kwethenana into engicela ikhathele noma uqinile ubakho insithambile njengatamebhisi udakhona utho nje elishimaqoqa uthi pho ugcoba lapha ngikuthathephi mina hayi ngogcoba angikhulumi ngawe ngizobani ungangizeli utho
futhi ngiqhubeka nokuthanda nami ngiyakuthanda kanti kufundwa ngothando la ya kodwa ngikhuluma ngale ndoda eyafika inkosini enyazi emhleni yayo esibili lathi ibandla lakini liyakhetha uma ngingakhethi ngaba ngiyekile yonke leminyaka ngaba ngiyekile khona bathandayo khona engabathandi Funda Isambulo 2 isahluko sesibili iqala ku2 kuya ku5 Isambulo 2 isahluko sesibili iqale ku2 kuya ku5 Lowo muzi Yesia Isambulo 2 Kaya kuya ku5 Ngiyazi imisebenzi yakho uthi pha uJohane kaZelethu Ngiyayazi imisebenzi yakho nokukhuthazela kwakho nokuthi ukhuthele wena ebandleni lamaNazaretha nokubekezela kwakho kuthi bonakala ukuthi yabekezela nokuthi ungevumele ababi ukuthi ngeke uyivumele izitha zalelibandla ubahlolile abashoyo ukuthi izitha zalelibandla zizazingani indaba zasebusweni yimona zenzanga ubani lana uthatha izitha uthatha indaba zasebusweni ayethumela kubantu abangawuthandi umuntu wasebusweni zikwazi kanjani ngoba thina sasilutho nje kwasikho ukuthi asizwa nje thina eqhamuka kwezinye indawo kodwa ngempela kwenzeka njani la phakathi kwethu ngoba thina sinamakholwa onyanzi sithi malingene nyazi idolethu ayisisho njalo manje sisho njalo maNazaretha sisho bentezi yaphelele yayithi maNazaretha kodwa kwenzenjani satha indaba zasebusweni zonke ikhona lento yasemhlabeni kodwa inyanza ke layikhuzwa ngiyaphosa maNazaretha mina ngikwazi kanalo funa iposta ushoyo ngikhumbule Nkosi bangisiza nokuguga ngoba kwezinto ongazazi lana uyazi ukuthi uguqela indaba yasebusika yini simzile ukuthi bekhuma ngani kodwa ngeke sibonge ukuthi abakhuma ngathi endaweni zabo kuya kanjani bona Dingathi tephela Isambulo 2 kuzafaka kumaye awuyifundi uyifundi ubahlolile abashoyo bathi bangabapostoli kepha bengesibo ubahlolile abashoyo bathi bangamaNazaretha asebusweni
kodwa engisiwo ubafumene beqamba amanga ubafumene beqamba amanga khona abanazorethu verse 3 unokubekezela ukukhuthazela ngegama lami ya awukhathalanga ukhuthazele ukhulumile ngegama lenkosi enkulu inyazi lezulu awukhathali futhi verse 4 kepha ngikusola ngokuba uyekile uthando lwakho lokuqala verse 5 ngakho khumbula lapho uwekhona uphenduke wenze imisebenzi yokuqala uma ungenzi njalo ngiyakuza kuwe masinyane ngisuse uthi lwesibani sakho endaweni yalo uma ungaphenduki amen sesho kaningi inkosi esihlaleni yathi mawufika esontweni ndala isicephe mawuphuma inkonzo uphume uye edokodeni lakho akuya masinyane ngisuse uthi lesibani endaweni yakhe ake ngikhulume angahlali ngakushongo lo ngikhona mina sibuzwa izwi lithi nabafana basiphakameni ngathi kuba umuntu omdala odlula kuwo ngebhasi noma lekhumbi uthi manje ihlubuka lapha ngithatha into bengakholwa ngifuna ukuzuzana niyeza manazaretha manhlubuka nabafana balelibandla nithatha into ngezingakholwa ngifuna ukuzuzana yabuza kathathu amakhetha ikhona khona yabona ngifuna ukuzuzana kwathi ngiya esontweni akekho aphendulayo kodwa impendulo yaphuma kuye wathi senifuna ukuzwa isiqalekiso wathi mawuphuma la uye ngaphandle ushela amakhosazana abizwa ushembe uthi sifuna isiqalekiso nani bantwana bakaShembe ugana kuye umuntu uregister ngayo emshadweni yo iriseshini yakho niyongo umntana aziyongo endini lesini aziwe ezulwini hayi wada kakhuluma kwabesontweni kweJehova sasikwenza ilungile kanalungile sesimele thula hayi akuphambi kulungi kwethu ilungile kodwa ukuthi yaphumela isangaba nemsini yayiphumela nje kodwa inyongo namhlanje sibona abantu befika sewushadile asazi noma kunakala noma ukuhlangothi noba ilolu bami so sizo salonga nitibile kube ekhaya kwathi silala besithini yabusela amaringi inkosi yamaNazaretha inyanga igqoka kanye iringi ingasasali emini lekuthi soshembe ya siyogqokene singayazi kodwa lo nyongo yakho wathela ngawo yokufuna izifuna ngisho phansi amathumbu omhlaba ngoba kwatshela idala zakini nazo nenza lo muntu ongena kuwo ukuthi namhlanje nanti ilunga lalomndeni sekwenze njani manje ithi msangifuna ukuzuza iqale yasho ukuthini uma siyeka lamakhosazana bese siyobheka yakakhuma ngentombazane yasibukaya emazweni akuba kuyasingoma esibone impilo zakhona zathi hawu usalela amakhetha kaShembe sikhona thina ithi inkosi ngayo
manje sengithumile udadewabo uthi wela ekhaya lo mntwana ehamba nodadewabo uthi ngabuza koma bathi awungibani bani inkosi kade ahamba wathi ekhaya ukhumbula abazali bakhe kuthiwa manje wasesho isikhathi ahamba ngaso hawu sikhathi ngakabuyi bathi abuyi baba uthi ngakho imali nganika udadewabo ngathi awulanda udadewenu umuzi uthelelele ngasabuyi uma ifika udadewabo ethi ngithiye inkosi yamaNazaretha udala umngena uma ifika uthi angilanda uthi ngilande shembe langabe nani yakhe uzithi sengilande nje yini ngahambi naye niyazi nje ubheka kwento yini abangana lutho lapho ukusenza bangana lokho nomphefumulo nawo wona ngoshembe ukuthi bangana lutho lapho ithi ngathi ngibona ithi lengane yahlala isikhali umuntu leyo ekhaya ithi kodwa ngasafanele ubuye uthi ngayibona ngisemgidini sithi ungibona izithanda kakhulu ungibona uthi ngathi ngithuma umshumayeli namkhumbula nomshumayeli ethi inkosi yamthuma umshumayeli wasekwazini uqaba bayamazi abadala uthi ngathi ngithuma uqaba uthi angibizilele kangani uthi ngafika ihenza yini ngathi wena ngizibani ngathi ubuyile yini yathi baba ngibuyile bese ngikhumbula kakhulu lapha ekhaya uthi inkosi ngathi ngiyibuza ukuthi ngiphatheleni kwenani yami ohambe naye kwathi ngiyembe ngiyakhala nathi sokhala nawe sasa ngoba sobe sesikhala kuzihleli kungasabuyele kuzihleli sesikhala kodwa sayihambela sixoshwana ayithi shembu mangithi uNkulunkulu uyazi ngithathaphi khona uxoxela laba abaphilayo ungazabe wema ngigcwesa lapha enikuyazi uNkulunkulu ngezibhobo emzimbeni wami ngoba unephinda lento ukuthi lalela ngitshela isikole singapha Richmond niyenza amaNazaretha starting ngane siyanaso kwenye mall elapha emazintoti mawukhamba ngabe sakhosi lo mall ile left muhamba ngo-N2 usayithe Gabaliya ngiyazi amaNazaretha ngene ithatha isikole umkhulu walengane unkabili ukududela ngabo kodwa manje sidedile nje sibonile indoda ngithi futhi ngisho ungenzani kodwa sibonele indoda ngithi ngithi isibongo sakho ngoba bazongiphosta yasazi liziba amabomu kodwa sibonile indoda nje asimboni shembe nanga simbonayo lengane befika lapha eGararia lapha banika ithuba lokungena emincintiswano ngixoxela umkhulu wayo unkabini bangena emincintiswano sebethi sebebanika amafomu ukuba bagcwalise babhala imininingwane yabo yabantwana Nengana ngazi engene yini ngisazophika ukuthi ngiyazi uNkulunkulu waNazaretha noma sengisho lokho anakusho la lokuthi nokusho ukuthi kwenzekile anokusho nasho ningasho ishona lo ubhale nabo ngoba ngiyabhala nje uma ingane lapha eGararia banika ithuba ngene iminisa lengane ngazi yafikelwa yini uma isigcwalisa le form yayizathi kodwa eqaleni esibhala niyazi amakholwa asehleni maybe gcwalisa iform bayigcwalisa imininingwane yayo ngoba lezi zinto zofakwa endaweni ethile
bese iyakazo kutholakala owileyo. Ithi le ngane imibhala la ithi Shembe unyazi. Nikho naManazaretha. Ibhala ithi yakule fomu ya Shembe unyazi. Unyazi nani futhi? Ubaba weselesini salezonsuku. Lapha umfundisi baba ijaji weselesini unyazi. Ithi le ngane Shembe unyazi esibhala imininingwane yayo eduze kwalamagama. Amdala lo muntu. Benjenomkhulu wakhe. Yayisihamba lengane yophosa la kuphosa khona lamafomu. Uzozwala. Usengifakazela. Wabakhumbula abantu bakhe. Abakhumbula abantu bakhe. Elibhalwe Shembe unyazi yalifaka lapha khona kulomgqomo ofakwa abaphathi abanyazi bale competition bayakaza babhekisa phansi babhekisa phezulu base batomula yezwa Manazaretha angikho ngane kwansimini lana wayigqoka usuku yaseyatomula lo muntu engikhuluma ngayo semkhona lesontweni base batomula nebethi batomula le fomu ebhalwe Shembe unyazi. Base babuza ukhona uShembe unyazi la yasisukuma lengane ayithi khona imininingwane ngayiceleni ngapha uqale khona uShembe unyazi. Kwase phuphume phambili lalelani ingane bani usuwinile wena. Lengane yawina 100,000. Amen. Angena umkhulu wayo uyithathile wena ilisiwe iyobonga onyazini ngane lo muntu ukuthi wayifike lo yini azabhala lento angamazi Shembe unyazi yabi la uthi ngathi elesiwe wabathatha abaphathi balumnyeniswano uhamba nabo kusho uNkabeni uba ufakaza lento ukuthi yenzeke phambi kwakhe yawina lengane 100,000. Sizaphika asibhalela mlela kusibona ukuthi umuntu uzowina yini azesibhalela mlela yakho bangedonsela manje manje ya hayi ya yokukhuluma nje bacele bakubhalele nela akho ngoba uyakhuluma wena yazi content ibukile kusho kwentabeni yazi baba osesitaleni akazange athi ngiyamcela basambe nansi entabeni wathi ngomhla ka-3 siyakhuphuka angikhumbule ukuthi ngiyacela Manazaretha masintabeni kokubhaleka imigwaqo eManazaretha wangahambeki indawo iKenani intaba enkulu kodwa yayiphekile musuthi ukhona umuntu ongavesa ukuthi bantu nje ababala ngeenkulungwane abanika idate nje kuphela athi siyahamba angabacela nokubacela ukuthi ningisize nibe khona baphuma emhlaba wonke bamlandele ayibo ayenze into enjalo abantu bancengwana ngamabhasi bokhona benze wakhokhela wena bancengwana ngamabhasi ngamafupasele ya ukubona labe khona ngizwa abantu angiqondile ukukhuluma ngaphansi uma sidinga nje thina sibe khona ungasinike amabhasi
ungasinikanga ama-food parcel hayi asizi ubona benziwe tabe ukwandlo ubona nje laba abantu bebephathela konke kwabo amakhola saze sanenhlanhla emhlabeni sahlala noNkulunkulu wadela izulu azohlala nathi sinaleyo nhlanhla esihlele emhlabeni wase siphamehlo kumbonto uye lo la indaba inkulu wasiphamehlo okumbonto uye lo uye muphi lo usize lapho ngoba sesizanga khona abantu abafana kabi mnati kodwa ababonanga ukuthi uye lo ya ababonanga namhlanje bakhanya bayithulisa ngoba bayahlela isho ungaboni uye lo Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ungumela wakho ngikuphambi kwakho shenge ngikupe ngomzimba lo hluphayo awutha angisase ngisho nalo bengi yakufisa ngisho ngifisa umnyazi wakho ephambi kwami ngisukela mina ngaya kwendawo ngigula ngihamba ni insizwa wathemba ikhona leso ngigesi lemsebenzi wensizwa uyibuza ngothanda uyabuza mangikhona ngoba uzosaba uthande ikusho lokho uyibuza yayikhona ingaguli yangithatha ngemoto yangiza kuyibangalo lasesiyakhona ngithe mangibika enkosini yamaNazaretha yathi mphuthiseni indaba ethi yangimusho udokotela ngisasiyekela hayi amanazabhala hayi yangimusho ngasaba ukumusho ya yabazo nokwenza ubhala ya ayibona sehlaselwa namadimoni ngoba amadimoni ithi incwadi yayifunde inkosi yangayizulu ithi abantwana bankulu beza ukumkhonza uThixo uSathane wezana ukumkhonza kanye nabo yayifunde njani yangayizulu leyo ncwadi ya nothi ulifunde njalo ya ithi beza ukumkhonza uma ngifika lapha ngakade kubikwa ezulwini ethi baba angiphuthise uthi inkosi ngibusise ngiphuthise uma ngifika lapha ngikhuluma ngodokotela uprofessional osinya uma ngihlola lo dokotela uthi hawo kuma nalenze zakadeni hamba nalo mama omncane wasekhaya ngiyabona ngikukini kodwa ngingale ngicane mina mina ngale ngicane lapha mina wabhuma nje mina amancane lapha ukhomba ngama ngabhuma nabantu laba abade faka amaphampas izolo ngicela isiminya awubathole nawo ngibona impela yamkhonza noNkulunkulu into ngamthela ukuthola abantu abase crash ilawo abase crash mina ngibona nje mina ukuthi ngana ilawo abase crash mina abasafunde crash angikhuluma ngabazukulu bami ngikhuluma ngabami abantu abami lalo uNkulunkulu isiguqe phambi kwakhe insizwa imbili ngiyakamazi iguqa nje zensizwa zimbili fika lapho uyibona ya lami insimbi lemthini ya lami insimbi ngayizela lemthini ya bayibona imodify lekababa zithi babayi zingizwa babayi sibona imoto kamkhulu besho inkosi sibona imoto yenkosi yonke imoto efana kababa sibona imoto yenkosi uyabazi na modalo uyabazi insizwa nje nomdluli uyabazi insizwa nje
Ya zikhona ngoba ngikhoza loNkulunkulu. Awuhlubuki ubone ukuthi usathe ukuthi do. Angisho ngoluntu ngane. Baba Nkosi yamakhosi sengikhulule kade Jehova. Umsa wakho Nkosi awuvume shiye umsebenzi wakho ubuyela kubo kwayo ezulwini. Nkosi busise lezizwe. Amen. Siyabonga amazamnani futhi. Para upongi para studi para wala upongi para studi para los escubiza ukara musumani ndwande wasifuna rishiri asara isara Amen. como se dice todo el año. Amen.